zo kwegera leta y'u Rwanda kwibate twebwe abantu bagize kudeta bose bari mu gasho barafunzwe zana abo bantu bacigwa imanza binjira igereza rero nimba batuba babavugira bakaguma hariya bagaca biyungunganya umusi bazoza bakinjira ntituzovuga ngo u Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi oya. Reka tukubwire ko n'ubundi abarundi bakomeje kunyomoza Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi kubyerutse gutangaza byuko igihugu cy'u Rwanda gifasha kigashyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi, ndetse twanakubwira ko rwose nimwe mu nkuru zikomeje kugarukwaho mu karere n'uburyo n'ubundi umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi Burundi uyu Ndikuriyo aherutse kunyuranya imvugo na perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye ku bijyanye n'uko babona umubano w'u Rwanda ndetse n'ahazaza h'ibihugu byombi, ndetse twakubwira ko tayari abarundi bakomeje kugaragaza ko rwose ibyo Evariste Ndayishimiye yavuze byuko igihugu cy'u Rwanda aricyo gifasha umutwe wa Red Tabara atari byo, dore ko banagiye banagaragaza bimwe mu bibazo bibangamiye Burundi, bakibaza bati ese ibi byose ni igihugu cy'u Rwanda kibitera, birimo kuba n'ubundi ibikomoka kuri peteroli cyangwa se ibitoro byaratumbagiye, ibiciro by'ibitoro byaratumbagiye, harimo n'ibindi bibazo bibangamiye abaturage cyangwa se abaturage nyine b'igihugu cy'u Burundi, bakibaza bati ese ibyo byose ni igihugu cy'u Rwanda cyabiteye. Ibiro birashingirwa ku kuba n'ubundi mu minsi yashize perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ubwo yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru ndetse no mu ijambo ryo gusoza umwaka wa 2023 yagejeje ku Barundi yagaragaje cyangwa se yashimangiye ko igihugu cy'u Rwanda aricyo gifasha ndetse kigatera inkunga umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Gusa nanone turi kwibaza kunyuranya imvugo kwa perezida Ndayishimiye na CNDD-FDD ku Rwanda bihatse iki? Kuba abaturage b'u Burundi bakomeje kunyomoza ibyo Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko igihugu cy'u Rwanda aricyo gifasha kigatera inkunga umutwe wa Red Tabara, byo bihatse iki? Reka rero tubiganireho. Imwe rero mu nkuru n'ubundi zikomeje kugarukwaho mu karere n'uburyo umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi Burundi Reverend Ndikuriyo aherutse kunyuranya imvugo na perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye ku bijyanye n'uburyo babona umubano w'u Rwanda n'ahazaza h'ubutwererane bw'ibihugu byombi, no kuvuga igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro rero Ndikuriyo yagiranye n'abanyamakuru, kimwe mu bibazo yabajijwe ni ikijyanye n'umwuka mubi wongeye gututumba hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi nyuma y'uko perezida Ndayishimiye n'ubundi yumvikanye ashinja iki gihugu gituranye gukorana n'umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Kimwe rero na perezida Ndayishimiye, uyu Reverend Ndikuriyo yavuze ko umubano w'u Rwanda n'iki gihugu gituranye uzahazwa n'uko u Rwanda rutigeze rushaka gutanga abakekwaho uruhare mu gikorwa cyo kugerageza guhirika ubutegetsi Burundi cyabaye muri 2015. Ndikuriyo yakomeje avuga ko kuba u Burundi n'u Rwanda byagirana ubushyamirane atari ibintu bishya kuko no mu gihe cy'abami byabagaho. Ati kuva na kera ku bwami ntabwo navuga ko twarebanaga nabi, ariko twakozanyagaho nubwo atari byo twifuza. Kuva kera twabagaho, muzagende mureba amateka y'igihugu. Twakubwira ko muri iki kiganiro n'ubundi n'abanyamakuru ingingo yakuruye impaka, benshi bagatangira kwemeza ko Ndikuriyo ari kunyuranya imvugo na perezida Ndayishimiye nijyanye no gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Uti bimeze bite rero? Ndikuriyo yavuze ko nta gishobora gukuraho n'ubundi umubano uri hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, cyangwa ngo atambamira imigendekere y'abaturage b'ibihugu byombi. Ati ntabwo ntekereza ko umuntu umara imyaka 30 mu buzima ashobora kwica ubutwererane bw'ibihugu bizabaho imyaka 10 kugira ngo wice imigenderanire y'imyaka 1000 cyangwa imigenderanire y'abantu miliyoni 15 mu Rwanda na miliyoni 15 mu Burundi. Abanyarwanda n'abarundi nta bibazo bafitanye, ikintu kito ntabwo n'ubundi kizabuza imigenderanire y'imyaka 1000. Yagaragaje ko aba bantu u Burundi busaba u Rwanda nta n'umwe n'ubundi usigaje imyaka 20 ku buryo ashobora kwangiza ibihugu byombi, ndetse ashimangira ko Abarundi n'Abanyarwanda bazakomeza kubana. Mu mvugo rero Ndikuriyo asa n'ushyigikiye ko hakomeza kubaho ibiganiro hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, kandi ntihagire
ubangamira imigenderanire y'abaturage b'ibihugu byombi, mu gihe Perezida Ndayishimiye we aherutse guca amarenga ko ashobora n'ubundi kongera gufunga imipaka ku Rwanda rumuryarya nk'uko yabigaragaje mu ijambo rye. Mu ijambo rero risoza umwaka yagejeje ku Barundi, Perezida Ndayishimiye yagaragaje kwicuza ko u Burundi bwafunguye imipaka yabwo n'u Rwanda mu Ukwakira 2022, ateguza ko agiye gufata ingamba ahamya ko zizarinda n'ubundi Abarundi ibitero bya Red Tabara. Ati ibyo twiyemeje ni uko tugiye gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo abana b'u Burundi ntibazakomeze kwicwa bunyamaswa n'ibyo birara. Dusabye Abarundi bose guhagarara kigabo kuko umutwe w'iterabwoba n'ubundi usasiwe by'ukuri mu gihugu cy'ituranyi cy'u Rwanda. Rero ni amagambo n'ubundi ya Evariste Ndayishimiye ku giti cye rwose yitangarije. Ariko si cyo twakwibaza, gusobanya imvugo kwa Perezida Ndayishimiye na CNDD-FDD, ishyaka riri ku butegetsi, bihatse iki? Bisobanuye iki? Iki kiganiro cyandikuriyo n'itangazamakuru cyafashwe nk'ikidasanzwe kuko ari bwo bwa mbere Ndikuriyo yabonanye n'itangazamakuru kuva yajya mu buyobozi bwa CNDD-FDD. Kuba rero cyarabaye nyuma y'iminsi mike y'icya Perezida Ndayishimiye ndetse kikakorwa na Ndikuriyo agaragaza ko ari ibyo hatemeranya n'umukuru w'igihugu, benshi mu bakurikiranira hafi politiki y'akarere bemeza ko bifite byinshi bihatse. Kuba Ndikuriyo yakumvikana avuguruza Perezida Ndayishimiye ntabwo ari ibintu n'ubundi byatunguye bamwe, cyane cyane abazi neza ibibazo by'ubushyamirane bimaze igihe mu ishyaka rya CNDD-FDD. Amakuru yizewe agaragaza ko muri iri shyaka riri ku butegetsi mu Burundi amaze igihe hatutumba n'ubundi umwuka mubi, ariko ibintu n'ubundi byarushijeho gufata indi ntera ubwo Perezida Ndayishimiye yafataga icyemezo cyo guta muri yombi Guillaume Bunyoni wabaye minisitiri w'intebe. Bunyoni asanzwe ari inshuti y'akadasohoka ya Ndikuriyo ndetse benshi bemeza ko yababajwe n'iki cyemezo cyo kumuta muri yombi. Kimwe rero mu byaha Bunyoni yahamijwe harimo gushaka guhirika ubutegetsi. Amakuru ahamya ko mu gihe n'ubundi ubutegetsi bw'u Burundi bwari bwaracitsemo ibice, mu bari ku ruhande rw'uyu mugabo harimo Ndikuriyo, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Ndabirabe, Perezida wa Sena Emmanuel Sinzohagera, n'uwari umuyobozi w'ibiro bya Perezida w'u Burundi ni Lieutenant General Gabriel Nizigama. Ubu bufatanye rero bushimangirwa n'inama bahuriyemo mu kanama muri 2022 mbere y'iminsi mike ngo Bunyoni n'ubundi akurwe ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Ni inama rero yari iyobowe na Ndikuriyo. Mu bashyigikiye Perezida Ndayishimiye rero harimo n'ubundi umugaba mukuru w'ingabo General Prime Niyongabo, minisitiri w'umutekano Gervais Ndirakobuca waje kugirwa minisitiri w'intebe asimburwa na Bunyoni. Asimbuye Bunyoni, mubabarire. Kuva Bunyoni rero yakurwa ku mwanya wa minisitiri w'intebe ndetse agatabwa muri yombi, bamwe muri aba bayobozi bari ku ruhande rwe bahisemo kuyoboka Perezida Ndayishimiye. Gusa Ndikuriyo aracyari mu banangiye, ndetse amakuru yizewe ahamya ko n'ubundi ari mu bo Perezida Ndayishimiye ashobora kwikiza nyuma y'iyi nshuti ye, kuko tubikesha igihe.com. Umwanzuro wo kwikiza rero Ndikuriyo byari byitezwe ko ushobora n'ubundi gufatirwa muri kongere y'iri shyaka yateranye kuwa 22 Mutarama 2023. Gusa siko byagenze, ahubwo hashyizweho Nshimirimana nk'umunyamabanga mukuru wungirije wa CNDD-FDD, asimbura Joseph Ntakirutimana watowe nka Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya EAC. Gusa ngo Ndayishimiye ntaranyurwa, azashyirwa yikijije Ndikuriyo, umugambi benshi bemeza ko n'ubundi azafatwamo n'umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo ufatwa nk'ukuboko kwe kw'iburyo. Kutumvikana kwa Perezida Ndayishimiye na Ndikuriyo guterwa nuko n'ubundi uyu mukuru w'igihugu akibona uyu mugabo
nk'ushobora gusohoza umugambi Bunyoni atarangije, cyane ko atigeze agaragaza aho ahagaze kuva iyi nshuti ye yafungwa. CNDD-FDD iyobowe n'ubundi na Reverien Ndikuriyo yo ishinja Perezida Ndayishimiye gufata bimwe mu byemezo bikomeye bijyanye n'imiyoborere y'igihugu atabanje kugisha inama iri shyaka. Imwe mu mpamvu rero zituma Perezida Ndayishimiye n'ubundi yishisha Ndikuriyo, uyu ni Reverien Ndikuriyo, ni izina uyu mugabo afite n'ubundi muri politiki y'u Burundi. Ndikuriyo ni umwe n'ubundi mu barwanya urugamba rwasize CNDD-FDD ifashe ubutegetsi mu Burundi hagati y'ibihumbi 2004 n'ibihumbi 2007. Yari guverineri w'intara ya Makamba, umwanya yavuyeho muri 2007, aba umwe mu bagize inteko ishinga amategeko. Muri 2015 n'ubundi yabaye perezida wa Sena. Muri 2021 nibwo yabaye umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD asimbura Ndayishimiye Evariste. Uyu mugabo rero azwi kandi cyane muri siporo y'i Burundi kuko ari perezida w'icyubahiro wa Federasiyo y'umupira w'amaguru muri iki gihugu, ndetse akaba na nyiri ikipe ya Makamba. Ibyo byose bituma rero n'ubundi uyu mugabo agira igikundiro Burundi, byagera mu rubyiruko rw'imbonerakure bikaba akarusho kuko n'ubundi benshi bashimangira